Nya karon kay Kwaresma, magluto ta diri og budbud dinayon ug sa laktod ng pagkasulti, budbud tinapo. Di pud ta kaingon nga budbud tinapo kay kita bayan nagluto ani, may man og giagdara ta. Mao ni ang resipe nga dinalian pero lami gihapon. Dili na tambalaka ng mapanos kay nagkaluto ani. Naghukad, hurot dadyon lami kayo. But nyo. Dili sa lang tatong binignit kay magkulang atong sahog wala tay kapalit. Maayo man ni kay lubira og kamay. Usara ka lubi akong gikagod ana kay wa na may lain, tugkan pa jud. Unya 6,275,000 kalugas sa pilit. Nawala manggod ag salmunan. Giapil manggurog ulam sa silingan. Gihugasan na pud nako ang luya. Ug kamo naara ninyo og dili nang hugasan og apil. Sulti lang pud ko unsa ni lasa sa lapok. Inaghuman imo na si Jang bangguron gamit ang bangguran sa silingan na unsa bansili lang gud og gamit. Importante makatilaw ta silang binignit. Pagkalisod yun magama og content oy. Magluto pa ka, balhin-balhin pa sa kamera. Giwagan na nako dihang dapita kay hasta jong ngitngita. Okay ra ni ay, lingaw-lingaw ra god. Pero stress god, memories pud ba? Para punpohon na ako kay malantaw og matigulang na ka. Para kaingon kag gwapuha man day nako atong batan-on pa. Gwapuha or gwapaha. Inaghuman nimo kagod, imo na si Jang isagol sa tuno ang luya. Ani nga pamaagi mapantay ang ijang aroma sa luya. Lahi ra manggod og imong ibutang diretso sa lilungag kay makapanot ho kag ahat. Diya nang atbang nimo ang nagluto. Aw, maton jud nimo bisag hang. Kay lisod pud og reklamo ka. Nikaon ra ba ka?